Njuan-juan mo bantah Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengenami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makdeng ku pesakat kami sukuten keluahan en. Mersodip mo kita. Asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami. Deket tegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si darien. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Keadilan Tuhan tong ipetrida. Si bagi nidok lapihan simbadia. Imosi tersurat i Habakuk bindu telu ayat 2 so ayat 15. Janahanat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pe-10 telu ken si mendok. Merdalan ko milebe mengosari bangsamu, deket peluahkan raja sini pilihmu. Ipalu kono gepa penghulu merjaya, irasipkan kono Karina, si mengikutkan sah. Ale dengan sada kepercayaan. Sipata kita mengidah, baku ne kalak burju, mengakapkan penendesan sini baingkan kalak sin jahat. Tentu si bagi di memaing perjuhaban, iwagasan pusuh pratenta. Idi kengo Tuhan, jana kasa Tuhan membeli. Bagi oda mengurupi kalak si benar si tertendes. Ia le dengan perjuhapan si bagi dipe, ia lami Nabi Habakuk mak. Tikan bangso Asur makin lemah, kemo bangso Babel. Jana bangso Babel pe mulai menendes bangso Yehuda si ketek janah lemah. Memang bangso Yehuda pe merdosa mendahi Tuhan Jehovah. Tapi patut ngondia bangso Yehudai ihukum bangso Babel si lebih kejam dekat perdosa. Imu perjuhaban Habakuk. Tapi ibas perjuhaban ni Habakuk tong hot percaya mendahi Tuhan. Oda mungkin iulakan Tuhan ni si so adil. Tuhan pe oda ibeli umat nasi tertendes bangso sin jahat. Nai ale dengan di tengah situasi si oda menentui. Habakuk menegakkan kepercayaan Tuhan kenah peluahkan umatnya jana menalukan bangso jahat si menendes kalai. Tuhan ki perokakan kalak si burju dekat si menenggo kelarna. Memang tuhu odalot kalak sim bersih, jana oda pernah bersalah. Genep jelma ngomer dosa, tapi oda berarti gabe boy ate-atenta mengulahkan sin jahat mendahi kalai. Mula idi terjadi sempa mendahi kalai, pasti oda ibeli Tuhan. Tuhan pasti peteridakan kepedulin, masih ate dekat pengurupina. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, tok ngo kami percaya bahwa kono peteridahkan pengurupinmu mendahi umatmu. Liasate mo Tuhan. Amen. Bagimo renungan tasidarian. Ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkitekan kita karinana engko terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan-juan mau bantah. Shalom.